Ino ni library ya thirikari iria yakitwo gatagati ga gicagi gia Kibera guku Nairobi. Muoroto ari guteithiriria makiri ma ciana kuma micii-ini hotete. Kumana na ukia munene uri urigiceirie gicagi giki, ukunderu wa micii na handu ciana cingithomera wega. Library ino ikoragwo ari riuriro ria ciana nyingi iria ciukaga guku kumatha ugi. Mbere ya murimo wa coronavirus gututhuka guku bururi-ini, niguo maundu mahanaga library-ini ino, amwe a arutwo ona makiaga ha guikara riria moka guthoma. Mugaru na hau kabere, umuthi turakora Mary Kinyanjuia uria niwe murugamiriri wa library ino hamwe na aruti wira atare aria makoretwo magiteithania gutigirira ciana gicagi-ini giki no iratwarithia nambere mathomo ona thutha wa thukuru kuhingwo. Mary agitutariria uria maundu macenjetie. Gutire library ingi ya free kana supportagwo ni thirikari tigeno ya Kibera, koguo ciana ni ciukaga nimokaga magoka guthomera guku na ona library lessons ari mao marehaga guku. Thutha wa kuhurithania meciria makigia na njira ya guteithiriria arutwo aya. Ofisa witu wa ICT Yusuf ni okire muthenya umwe akinjira ni aronire partner ungi tunginyitanira nake tungigeria guteithia ciana cia Kibera. Ti ati ari no hoti ucio munene muno, no ni ahotire gutuhe thimu 22 thimu iria twanjiririe ku download educational games, revision papers na storybooks. Na kuona thimu ici itingeigana kuhitukira kambuni imwe ya wandiki wa mabuku, akiheo rutha rwa gucabithia ng'ano niguo aria matano na thimu makona kindu mangithoma, wira uria mateithanagia na gikundi kia arutani itura-ini riri. Umwe wao ari Eric Kamade. Wazazi wengi wame appreciate, especially wala watoka uko Kibera ndani kabisa. Mary agatuthiururukia gicagi-ini giki akuite maratathi ma igeranio na ng'ano iria mareketie gucabithia niguo kuhe ciana iria acamania nao kana aciari aria mari na ciana cirathoma. Icera rito itura-ini riri rigatumiriria mucii gwa Cyrus Kisieru. I kick my ball. I kick my ball. I kick my red ball. I kick my red ball. Angelo ni umwe wa arutwo aria matatiraga library-ini mbere ya kuhingwo, agitutariria uria agunikite thutha wa kwamukira thimu ino, uge uria urakindirwo ni ithe. Inanisaidia kujifunza maneno nilikuwa nasoma shule, inanisaidia kukala, inanisaidia kusoma. Kama haingekuwa simu hata saizi kumpata ingekuwa ngumu. Angekuwa ameenda kucheza ama kutafuta penye atapata shughuli ya kufanya. Agatutariria uria huthagira thimu ino, nake muciari akoya wigirereki wa gutigirira ati ndina thuka. Sasa sistangu akichukua anataka kusoma na mwachia nasoma, kilala na amka nachukua nasoma. Mostly ku maintain na isipotee. Juu sasa ikipotea yule mwingine atatumia nini? Tugishoka library-ini tugacamania na Liz Rukanga mari na baba wao. Liz ni murutwo wa kirathi gia gatandatu thukuru-ini wa muthingi wa Rang'ata, na umuthi okite gwikirirwo mabuku meru ma guthoma thutha wa kurikia maria ekirirwo ciumia nini hituku. Kuna questions and pia ikona notes, and anytime nafanya questions imekuwa ikinisaidia senye nashindwa naweza rudi kwa notes. Ukipatia mtoto kitabu mwambie anjisomee mwenyewe, aandike notes na vitu kama hizo, in a lot of occasions utakuta mtoto pengine anaandika kitabu kisima tena lakini sasa hapa kuna notes ambazo they are summarized. Aratwira mbere ya kwamukira thimu ino kaingi ni magucanagiria thimu ya aciari yake akienda guthoma nayo. Nilikuwa natumia simu ya mamangu, lakini sahi it's better because niko na hii hadi mamangu akitaka kutumia simsumbui. Na otiga mathomo thimu ici itihuthikaga na njira ingi o yothe. Yusuf Ganyana
uria ni mutaaramu wa ICT library-ini ino agitariria ati kaingi thimu iria amukira ikoragwo na mathina ngurani na kuoguo ambaga gucithondeka mbere ya cinengeretwo arutwo. Kuna zile application wanaweza access kwa simu na pia time yenye wanaweza access. So for example, all storybooks na notes ziko unlimited, so they can use any time of the day, but games, educational videos hizo nimelock, so they can use starting from 2 hours to a maximum of 4 hours. Ona kuhanora uguo mutaratara uyu ndwagite kugumirwo ni mathina ngurani. Mary akihoya andu a wendi mwega kumateithiriria kuhota gukinyiria ciana nyingi ota uria mangihota uteithio wa mathomo. Ona kono tuone andu ra matarahuthira thimu iria menacio na ni smartphones no matuhe nigetha tuhote gukinyira ciana nyingi ota uria twahota. Handu-ini ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Wadurwa.